Hi mayam, ngasidi nungsa yam sai ko, nungsa fazana thoe ngasidi. Nungsi se amumuk tine kan na sipane si maphamse. Sisina aina imungda thabado, imungda thamba panbisingduni ko aina. Ngasidi mayam chicken thonge, mayam lao chase. Di ay nupana chicken je style Amada Thong dagi ye. Nuna kan na thong ni haujit ma. Chicken na chak lai de. Turkish cooking style. Ako'y sila minaba imanabagi family ko. Mako'y siya ako'y nga si chase na lao na hai kibane. Mako'y siya lakani nga sidi. Chicken thong bolo sila kadore. Wow, sidi haudong mandra. Padigong aja sang na hapa me nupana. Haudong mali taw je. Em hậu cho mẹ. Cha ching je haubra na hang na riem hoi masen. Hawi hai. Take that you do French fries. Good, huh? What about it? Last time you said when I came to house with my mom for one play. Oh yeah. Angang sila hana tijare. Ako'y hana. I don't eat. Tijara ka ako'y na ko na sabi na. I don't eat carrot. I don't eat carrot. Mayam ay nakara vlog samjabani ko. Mayam support tabiyo. Oh, bone piece of already coming as well. Yeah, what do I think? Ako'y mukcha dore. Hujina ahan singi tan tare ko. Bye mayam. Thank you. Mayam subscribe tabiramo. Bye.